rai kadai hadian shisnem kenti bang ye kendu ya kani kenhun kasur nanong kendong but hakini shisnem i ba nadu mangai kendu hadu menta kala yat bah ka kejingkela lesi menong no om tang hai ba wai bhai bela phu kani tinrei ha ka kenhun hi brokhot kiblai don menta hang ni ha pa wot slik da menta ke winter tales hakaba ki yo ban ya perform ban ai kani ka performance ka ba hit ba rang sudep mentan kala pensal di brokhot ke kai bangi ka ba kham pen show hakani ka sngi ka menta bingin yo ban yang lang komni ka dei ka jingroi ka bikin sudep ban release dang menta ko ma arteo ye nei te ba kata kalong ka collaboration bet di Jesse Lingdo hakni. First of all, congratulations nama dang tang kat nu kala hit ba ke view wah YouTube baru ke jingrai ke hit ba ngi mentan ki beri ki padi adap kalau kamu performance mentan ngi pen pau ke jing sung komen ba ke jing sungu ngi shisha ya ka jing sungu tenat kini ki nong song snong jong ka jala mekhalaya haba ki yo i kini ga group tem ke jongi ka sona nong kendong ngas ngau ban ong ban pen pau kini ke por kublai sibun ki ega barok bat kham tam yai Jesse Lingdo e belong kumi wei ni ki Norway bala khami syafrang bat syakmat ila ya don bentar lembat ngi bat kila keren kila khot yang ngi bangin ya join lang kane te kata hai ke bangin sengotanat nei kum no Jesse wadau makin ani kelong ke belong stutenat belong ba phi pila rwa lang bat nga hakani jingroi ek pen kemen ya barok khot tu itu khniat chpang no jong ni jingroi kending kami nei kani jingroi kani ka jingroi am ngam tip kum nu kami ru ha nomor kani ka kentin kending am kami na por ngidang rit tu di sibuk tu ham tu selek kending ki kelung kending kum tu kan tengah pat kum nu ngat poi thau ru ka poi mi ke tu kentin kum tu te kanjong khana ka proses ban basnai te in short nga sibatai kum ta kami kum ta kending ya hakno kudur fi poi ban yo collaborate pat sebat ka sur nong kendong nga shoot yo i tang YouTube tu shoot pet te lai bang collaborate wa ke la no war ngap jingla ki tengah i ki perform ha evening club kum tu te ani aku asya te ga yo wa kulish buan lesi la dang ambak la kadang dei ka first time resin bening kong pipin collaborate ban nu dei ne kum nu na kasen bening kong hoi ka kalong kum nu kalong kum no ngimla suban batai ke namar bangi kendo pada JCM tang su page fai JC kemot kalaphu ikata ka jing ngo kemen ban yar wai pada JC tingi kemen ro ba ngin sanang ya kendo ken regene te ka dai gasen ke baneng kong ken na kaleng ka group time jongi ka sono nong kendong ban ye join lang bat kumne bat kinong wai re baros kata ngir wai bet manga nong wai bat kini kinong tem tangi don ru sai nei wei prasno jongi iwalai join lang ban yar wai kini ka for te kanu ngi des ngo kemen la don kita ki ding du ding shan na ding bat namon langsung komen sibona ngangaj babaro ki parabangaj ki parlo ki parjor ki bapai kini ke program ngatrai kin pu samrke bait namar balai itnat bah kini ke por la don kita ki nong rawai ki bai kersan lang na ding namon bat une resort u yang ha pedang atau itu khniat hakabai dei bakani kerukom penbit penbiang ke jingrawai kamda dei tang na kasuri nong kendong ding iru ki don bun ki bai don benta hakani ka jingrawai ke jing penmi ke production jo ni jingrawai hakju ka poru bat ke video production rukum jo ki babun kalong kum nu jing pen kre nadu ke shoot nadu ke production nganget kini nasdu challenging ngatrai ke rukom ya wan ya shoot bat ke wi ngasngo ka kala kabun bahagi ke pila pas petai kendiat kendiat tem lah re keren bun to ningkong ya kani ka kumnu ngapoi thau ke jingwa ru nga yasngo kani ka Bali funk kan Bali funk genre mo kani ka kalong mostly Brazilian kalong folk at the same time kalong ngamnang batan mar kadang thmai ngaru ngayasngo tengah yasngo gitu tengah ani ngahaban kani tengah haban fuse lang bait batki kini ki kasi instruments te hang tu tengah ngaperkat menu ba la ba kani kalangin bathau kum tu te ngaken mau ya di Brian te hantu ke ngakontak ya di Brian tinggal isnang la paswa ka sample jonga
Dia dalam apa kum tu ti isi Shillong kum isna kum katuhi tamai even better kan. Dia dap nang tu Dem tu ngong ani kan ni ngom kuat man roi tengah perkat manu dem mah. Dia akan mau ba ngasit akan mau kisuna no kendong ani kijing rajung kiru ani kalong per te. Dia ngalaban utilize kini instruments jong kiru kan ngalaban tap lang tu. Dia kan ni kijing roi porba shna music video pada kadai ni shna tang lais ni na ars ni na. Arsengi hoan. Dia kani ka personal project hi, it's not kamdi ba sponsor manu. Dia kani nak jing trish tom hi kum tu ba la ban snai kena music video ka support jung ki breu ba page ya ki video ru ba la ban kamai la ban snai kena jing rai. Dia ngilet shoot cha lincing cha snong ma bat cha mai rang. Dia mai rang ru apa bengilet hang tu Kita kini kena school, kini ke school ke Kerteng Olive Academy kan. Dia kita ru la jukwa haban don ha music video. Dia ngakot langi kita ru. Dia dah pipe ha music video ru pensai iba kila ya practice ban shot kila ya don steps la dia. Kabun ke jing konkret la abun ha. Dia ngakwa ban bu kini ke rukom riam ke tradition ke culture ke ibro kharma nomor haban pen embed. Te kalong kum noi kini pat nomor ba ngasutu ba kani ka jingruai ka compare ni kiwi jirai pilai le kalong kum no. Setelah nomor ba ngada ban practice. Hadim lawan practice i JC lawan ha Sinong Jongi bani lalum lang takopor. Hadim la practice don jinga no problem. Maksudnya berundang JC wi biang babat ka ki jong jing tam jongi. Oh kumda. To ladang ye kran ni kini jinga lenti jong pi mo kum ka kenhun ken nadu sisnem menshwa ma kendu pi hadu menta hadu katnu kala kiu hadu katnu ka jinga lenti jong pi kala per hadu pai menta ni uput be pidon ini collaboration ni se ka bahe tam haka career jong pi ken. Te haka jinga lenti jongi nadin ketu ko sisnem me kendu bat pi. Te kumba pilaong hi tu ko por bangi ya shat lang bat pi gitu ko jingroi pilaong ba leng ba kanin sanang pau tengi i kalong syakum ta nadu ko tu ko por hadu menta kemut kiba khot program yangi klem sange hadu baka tarik rodon ke bangi hap banda akjos mo namar bakal asui tengku dan sidan temut kata ka khia palat yangi tengah pada perkhat ya ka tarik te kumba kalong menta lele kemut kam don su tarik ka weir ko bangin sulaj Henry kalalong baik ke program hi. Te ngamtip ke ka daw. Henry katang ke kalong bangis ngungu hiau blei bau blei ai kene kasap. Bangin peni leng ba haka jela ka bai ik ke jongi. Bat kum ta he kanang pur keleng leng ba ma phi kum ki social media ki bala yarap yangi. Bat ki wei pat de. Bat ki lok ki jor ki ba keren ki ba phun yangi. Kanung ide yo mersem bat ngamla heruban klet awai kendu bar JC. Ngayot sengau pakai khoseu kampat dai ban ki ka ki namal balai kendu bar JC. Padahal piyo iya nong tem violin jongiru uneu bakut. Pajuneu bakut usyat hadu bontola. Kalau saya kami tenat do kata-kata. Ki perlu kila pun yang agi ong ani tu basyat tapi kala. Tegi ong yang aro bangasyat bawa ngapen ki ka sengkai ngam tip ban pengki sengkai anda lawan ra JC kini jirwai kan ngapen ki ka sengkai. Culong la kalong. Long la kalong. Ti kata ke jing yo program jong pi menta ka kam ka jam pi tri bar karap karyang kum no. Menta kasak shwa nu benai Desember malah syairu menta kamit ngin sa selong la syai ngin her sa Bangladesh kini kinong tem ngas ngungu bakila IT syaban peni kasap jongki te ya mentahi ke ong ngin saya tur swabet tendala poi ketu ko por Januari la kham kerge kam te ngin ya be lang sejaka barep baryang babela basngi mo kumba piyo i menta kinong tem ngi ai kerteng ka surna nong kendong ki mi ki wan sisa na nong kendong ki im hakrep la jong ka kam la jong ka bela ka sngi ki ba psakun psakti tang da ka babela ka ba kirep kiryang te kubre sibun kini ke baro ki ba baha ki bangila yo ban peni kini ko pol leng ba ka sap bau bleu ai kubre sibun ru yufi to te to ke sa sei de ba pi pendang le piong sa Bangladesh sei de kini ki tarik arpulai tarik in lech sa silsal Sya Matharapur Syathe ngin lej arpulai tarik in wan pai arpun riu Pat hadin ka arpun riu ngin syong thai tang sisngi arpu perangin her mau sanram
Dalawan na mau senram kalau ada ikan New Year ya baro kini ki player nong tem jongi. Kasi siya ti pipilay di benan nakaturbos ti kaman haban lay keleng-keleng. Pipilay nan turbos na kayo man ta. 4 don. Hajing isya kumpala ong ijisi. Dik ngala kende hanre ngi kinong tem ngala kende ban yo kata hanre le kumno kabai yang ngi na te. Ngala ya persangkan pala hanre kabai yang ngi. Ngatingan syong kum ni mentah sisnam nang ni ngisi kenu biang sa sisnam hadian. Ngisi be long bat kumno kata ko por yang am. Tahu ngi kermen ni kata ngi kermen biang beta. Biang beta. Dia kumakalong mentah kani kade ka por Christmas. Syua bingin penkut dia ni video ng kwa ba pinai. Kubor Christmas nakaliang ke jongpi ke surun nong kendong piwan stay piwan ra. Kabak koridor kam tadi etang utau takarep karyang tu kau kebal ni jingtung jingtep ni piwan ra du kesur. Ti mentah ni klimat ayu pidan bandong kum kubor Christmas nam ta kidong pek jongi. Ka kubor Christmas nam ta ki pat ha ka rikasi jantia bar ka jala hi brokawai bat ngalabalong all over the world. Happy Christmas to you, Christmas basuk bak meni pi ai bagani ke Christmas ka ba ngin sayo. Kanon ra ai ka jingya syongsuk ka jingya long kawai ka jingya it bat ka jingya buram markliang. Kanon ra du ka jing soret bangin nom so kraw yela de henre ngin long ki ba soret khnang bangin long ki ba kraw. Namar ka jingi ka hi ka bangiyo kalong batu pen red yela de khnang ban pen kraw da weipat ubahalor tam uta de nong penim chungi. Ti ai bagani ka Christmas ka bangin sayo shen kan long ka Christmas ka ba dap da ka jingmen na ka yeng ka sem ka shinong ka thaw ha ka imlang salang bat kumcu ha ka kamai ka ji Christmas basuk advance tip baro kublej bon. Christmas. Happy New Year. Kumju kumiba karbela on mi baraisan. Dia li na beta jong ki listeners and viewers jong. Oh, ngin sa penmi sa kending patu kan. To, kublej bon si sian pala pipe ni video nakaliang jongi ngadi funan rani ta Fufran Media pengidan hani Jesse bat ni kesur nong kendong yang kublej bon si siam yang pi kwe pat kapor. We are live. Merry Christmas. Wei, kami sih itu. Jangan ta. Ini kasur nong kendong jasur kumda to. We are live. Merry Christmas.